dalam kad kredit itu. You don't know apa lagi excess paymentnya. Okay. And there are cases, kita tahu cakap kan case orang kena curi sekarang ni dari bank, kad bank. So it's very critical. So if you use kad kredit, be very careful lah. Because if this kad kredit kita guna untuk business, and this kad kredit itu kena hack, artinya habisnya duit kita tu dari bank. Duit kita ni untuk business itu memang sudah orang cakap that is your source of your money lah. So that's why very dangerous sekarang ni because very easy orang senang steal your identity in your bank card tu. So itulah yang dangerousnya kalau kad kredit sekarang ni. Kawan dan keluarga, ni pun satu. Ada yang have you any one of you tu menggunakan wang dari support dari kawan, family punya kewangan. So there are times orang especially kalau kamu start business, they will want to support dari friends or family lah. So dia family pula. So this one is you borrow orang yang dekat. So this one kebaikannya is very fast, laju. Hari ni telefon, petang ni tak kita berjumpa kami jam duit. Petang ni jam duit dapat. Laju. Dia payahkan macam kalau bank lambat ni gitu. Cek ni. Kalau this one pinjam dari kawan keluarga laju. Most of the time the responses is positive because orang rapat kan. Orang pun macam ada juga macam yang ikut how close you are. If you're close family, most of the time mau pun dia mau bagi menolong sikit-sikit lah. And membayar pun fleksibel. Jangan tak membayar mungkin dalam 4 bulan, 5 bulan, tahun 8. And most of the time mana dia berjaga-jaga. But keburukannya seluruhnya itu ni. Most of the time lah yang digunakan seluruhnya keseluruhan mana-mana. Orang ni dia bayar balik lah. And kalau orang sudah bayar balik, kita tu tegakkan relationship itu. Dia selalu cakap they don't like family in business, kan? So itulah dia punya risiko. So hubungan keluarga tu jadi tegak because of business tadi, because of duit. That's why ada orang suka yang kalau business dia mau involve duit dengan keluarga lah. Tapi ada some okay because keluarganya very supportive. So it depends on the dynamic of kita punya keluarga lah sama kawan-kawan sekeliling. Kalau dia supportive boleh. Tapi kalau dia not really that supportive, maybe stay away lah because it's not good in long term. Pelabur malaikat, angel investor. Tadi kan mention tadi very quickly ya. So angel investor adalah individu yang kaya yang akan melabur. So usually mereka akan menolong orang yang syarikat peringkat awal. So mereka misalnya ada different interest. Okay, so it can be dari teknologi dia, pembuatan undang-undang, dia entertainment, sukan, dia food and business. So mereka ni ada different interest. Ada juga orang yang kisah. Tapi most of the time investor dia ada kain yang sudahlah interestnya. So kebaikannya is that usually-nya not much interest. And diorang ni as mentioned tadi kan, they will help you. Diorang ni bagi nasihat, diorang bagi networking. Sama, sometimes they even help orang invest lagi more. Because for angel investor, diorang want to see bis kita berjaya. Okay. Kalau diorang berjaya, if kamu berjaya, dia pun berjaya lah. Keburukannya is equity. Artinya equity kita yang 100 jadi kurang. And then biasanya kita yang control, now ada orang lain yang membuatlah will also look over. Okay. And then sometimes vision itu dah sama. Itu yang important. So when you meet with investor, what's very important is visi itu mesti sama. So it can be your visi is you want to become the best in Brunei. Tapi visi yang the investor ni, if your visi enggak to be paling profitable. Profitable doesn't have to be in Brunei, correct? Yang mau pindah semua bisnis tadi ke Singapura contohnya. Bis kita mau pindah tu. Ada orang yes kan? Ada some people say no kan? So that's why visi itu is important. Your vision must be aligned sama investor itu. Okay. So another thing is kurang kawalan lah. As mentioned dulu 100% is your control. Now they can also make decision. Contohnya mesti kita akan membuka cawangan. Tidak, dia cawangan tu yang fokus on cawangan pertama. Okay, because your profit itu in the as expected. Fokus on number 1
investor. Kalau tadi angel kan, investor ni is yang kira yang lagi besar lah intinya. So this one is dana melabur dalam perniagaan untuk pendidikan kursi lembaga. So this one is when you have at one point when you have investor, sometimes orang bukan satu investor, so dia banyak ikut peratusannya lah. So let's say I have a business kan, so it can be orang pertama ni you invest in me 10, 20, 30, 40. So selalunya annually we'll have a meeting and then discuss lah. Discuss on academic development, improvement. Okay. So sekiranya ada kekurangan, then you also have a say. Bis kita pun ada boleh dapat membuat keputusan untuk perniagaan itu. Contohnya, oh manager ni dia bagus, buang. If you peratusan, if let's say majority said buang manager tu, I have to buang. Walaupun manager tu is my brother. Okay, because majority membuat keputusan. Okay, so aku yang itulah yang kira usualnya keburukannya, and it's very hard. You know, it's very hard untuk mewujudkan payah. As you know, it's very hard to get money. Payah minta duit dari ada orang. So investor pun sama. You need to have a very good justification. Contohnya, bis kita akan kalau kita sendiri sadar lah, hari ni aku mau menu baru. Oh, sadar mau menu baru. But if you have investor, no. It's not easy that I want to change all these things. Okay, mesti juga ada keputusan dari your shareholders sendiri. Itulah yang sebenarnya what's happening. So ada yang sebenarnya yang kita cerita dalam wayang. Ya, ada meeting mejanya panjang. Ada shareholder. Satu dia paksa before the meeting dia pujuk-pujuk, okay, my team tinggal berapa peratus. Itu sudah. So this is actually what's happening. Okay. So it's good kalau most of the investor tu is aligned. Tapi kalau yang tidak aligned, habislah. So ada juga cases yang orang bisnes satu isteri pun kena tandang DPP on company. Kalau peratusannya tu lebih ramai. So that's why equity ini very important. Bis kita mesti tahu kalau bis kita punya bisnes satu sendiri is 100%, make sure you do paperworknya yang is 100% kita. Okay. Jangan kita jual your equity sekali lah. Kadang you can say, oh, just sell your equity to me 60%. I give you 1,000. Cukup tak tu sebenarnya? No. Indah tu sebenarnya. Okay. So be very careful lah. Okay, let's go to this one. Kerajaan. Okay. So there's a lot of kerajaan that you can basically lah jual. But of course kebaikannya is it's trustable lah. Because ada kerajaan kan, dia juga menipu orang kan. And most of the time sudah kan interest atau bunga. Tapi keburukannya is that of course kita tahu kalau kerajaan ni applicationnya sebenarnya dan lambat. Lepas itu melihat kadang-kadang yang mencek begitu kriterianya sama ikut polisi. Kadang ada ya, kadang indah ya, kadang banyak ya, kadang kurang ya. Ikut undang-undang negara tu kan, which is sometimes can be berubah. Dan yang minta laporan tu. So any of you pernah mendapat kewangan dari kerajaan? Soalnya dari Belia dan Sukan ada tu untuk perniagaan. So sometimes ada tu ya, kalau mis kita ada akhir punya website, ya ada pembukaan tu. So bis kita boleh apply. Tapi usualnya problemnya kita apply mungkin tahun depan baru dapat. Dan every month mesti ada report. Dia minta tu report. So itu yang kalau kerajaan. So now this is the chart, very important. So bis kita mungkin pernah kita bertanya kenapa orang company macam Facebook atau tiba-tiba kayak kan dulu dari sekolah juga kan dari university. Satu terus melatuk kayak biliennya. So what happening is this one tu sebenarnya si stationnya as you know dibenarkan tu. So at first I give example lah macam Mark Zuckerberg lah. Bis kita tahu Facebook kan? Sekarang ni bukan saya Facebook, ya Instagram tu yang punya jual, apa lagi yang punya tu? Meta punya, WhatsApp punya, kaya kan? So what's happening is at first dia tu seed stage, dia create Facebook app tu sebenarnya untuk sekolah universiti sahaja. Dia ada partnernya tu, kawannya. But after that dia juga investor kan, angel investor. Then dia itulah sudah ada investment, dia berkembang lah. So once you berkembang, ada tingkatnya. And you get the first investment, series A. Then you have more investors, series B. Okay, right? Sampai habis. So it's not that
Maksudnya bila kita dapat investment pertama tu bukan sekali tu, ia kena you can get more and more. That's why yang important is kita punya equity. See here, alright. So yang penting is actually kita punya equity, which is after this. So here again kita lihat pengumpulan dana, fundraising. First, selalunya kalau bisnes kita tu dalam idea dan konsep, kita self-funding and bootstrapping dahulu. Jangan kita ni kan ke bank apa. When kita ni explore saja. Kita testing saja kita punya idea kan. Bila kita testing kita punya idea, self-funding dulu saja. But sekiranya kita ada sudah macam validation maksudnya ada sudah customer macam memberi feedback. Oh, kita punya produk bagus. Dan baru kita ni berani kan mohon grant. Maksudnya dari kawan kita boleh lagi sudah kita ni borrow money kalau sudah ada validation. Prototype maksudnya kita punya bisnes satu memang sudah menjanakan profit. Bila kita punya bisnes satu ada profit, baru kita boleh mengagari. Jangan kita di sini baru tak idea, baru bukan berjumpa dia sudah angel angel investor. So itu saya high possibility ni pula menarik itu. Macam aku masih ada idea. Macam idea kan tapi ada juga kita ada orang very smart. Dia bukan idea tapi yang boleh pitch macam barang tu sudah ada. Itu skill tu namanya. Tapi yang bagusnya is you already confirm your business satu ada profit. When you have that profit, then baru kita boleh jumpa ni VC, angel, crowdfunding gitu. So you can get more. Once you have business yang menguntungkan. Okay. Once you have business yang menguntungkan, you have funding with sama juga you can meet these people. So when you are here, ani saya dulu. But if you have prototype and launch punya level, kita ada produk baru kita sendiri baru kita jumpa dengan orangnya. Because if not, dorang belum layak tu. And buang masa juga because dia matching kan. Kalau dorang, your purpose is they want to see apa your product and they want to have your product. Either do it, nasihat atau expanding. But if your product atau belum ada, belum menguntungkan, so macam it's just sia-sia saja kan the perjumpaan.